салом тамошобинони азизгиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансияр ҳастед. хуш омадед ба канали мо. меҳмонои нави шумо ҳама каса хуш омадед як бори дигар. ҳоз иҷа боша ман соат 9 ман вай рафтам магазин рафтистам барам якта попши бигирам ки туй мерам. ҳоз магазин намедонам соати чанд мешавад, пуштагӣ боша набоша соат 9. магазин пеши хона. Дим, это хаса чанд миша? Ne harcı büyükler. Bayağıdır bu şunkiler. Mayla koyacağım. Ne hangi popşu işte? Bizde. Rengi? Yine. 4 saat. Siyah boşa ne mi? Скоя попшу размер чанда и 37. Сиош нестан. Энди безипе. همین سازه؟ اسمه غلطیدم ایشان پشون 37 پشون ببینیم کنی ای همه بوده شکل من قغاز روش دایره. Ay şöyle 36 nasıl 36 mi? 36 girmiş ha? Короче, чтобы я мой магазин бромадим, обувь гирифтам. Неки у обувки пушидам, а у размер майдаш набуде. Якам талапам калон буд, бо кушод мешава, бо калон мешава. Я намуд дига гирифтам. ҳозир хонаро хай нишон метавонам. Хай ҳам созай зеб нест. Вай чиқа маҳбул шуда буд, неки размер майда набуд, калон де размеромаш. نه короче тамошобинон ай чиқа гуфтам магазин буромадам омадам ҳоли попшува нишон додам нишон метем нем хеле пирожни пухтем тари ҷа боша корзинка ана кози тайёр шудам раҳк мекунам пирожнико беҳад ба маза омада уже гуфти гапо попробовать кардем. Такой такси заказ кунем. Ина духтаро чиқа гуфтум попши гирсаги ман нишон метем. Инаша аур дидагим размер набуд, размер майдаш
خیلی هم محقوش بعد نیستو نکی وای با چقدر محقولی بعدش دیگه بود ما آمدیم که باز ما باید شود آن دل بر شوریدیم و شاد شود ما آمدیم که باز ما باید شود آن دل بر شوریدیم و شاد شود مرغانی حوش شو بالا پر بشاید هر موی تنش زبانی فریاد شود مرغانی حوش شو بالا پر بشاید هر موی تنش زبانی فریاد شود رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا ناز مکن جانا بیا راز بکن جانا ناز مکن جانا بیا راز بکن جانا چشمی ما آمده است این شب که به بزم ما صفا آمده است آن یارک شوق چشمی ما آمده است بادا که برقصی و برقصای ما او از هوسیش جدا آمده است بادا که برقصی و برقصای ما او از هوسیش جدا آمده است رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا رقص بکن جانا بیا رقص بکن جانا ناز بکن جانا بیا تماشابینان аллакай мо омада растем туида инҷа дастархоншонро тайёр кардиян насиб боша бега никоҳ дастархонаи хушрӯ ҳама чизи тоҷикӣ курпачаву қангираку мевагираку ҳамаи тоҷикӣ карочида мега дар тоҷикистон туи кестем намехоям оне кадлорода аллакай пуфакошон часпондиян ҳамашаю ҳар хел пуфак часпондиян вале дар и хона пага мечаспондиян дар кадлори беран пага мечаспондиян пуфакои ранга шудан
تلویش آوازو کم طرف خودش کم بالانتر که این طرف هم بشنم این طرف هم باید میکنه اما در مورد زندگی سخنه که در مورد زنی که سطر عورت دقیقه در خوبی نموز اول در مورد سطر با نموز اول سطر نباشه نماز طوری نیست بله اول ایمو سنت میکس سبحان الله کمک برای مخواره کن بگم بله برای بابی سطر کم طوری میگه چه بخره الله همه موشمون خواهرهای موشمون و زنهای موشمون هدایت بکنه یعنی سطر یکی از فرضهای الهی است اگر در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه گام نزن بچه اگر در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه ریش واجب باشه موندنش سنته ریش سنته اما عمل کردنش عمل کرد که خوشه گندم برومه واجبه یعنی اجرا کرد که موندش ایره اجرا شدنی اما عمل واجبه اما برای مردک ریش موندن چیه؟ سنت پیغمبر خدا میگه زیب و زینت مرد از روی حدیث بگیم زیب و زینت مرد ریشه زن زیب و زینتش چیه؟ حبیب خدا بود زیب و زینت زن ستر است یعنی حجاب روسری یعنی سر را روی پوش میکنی بنابر زنی که روسری میکنه حجاب بر سر میکنه اولش همین که انشاءالله رحمت الهی را کامیاب شدگه یعنی قانون و احکام الهیه حتی آیت قرآن است برای سطر برای حجاب اولین آیت برای خانواده رسول الله اول اومد با طبق آیت بگیریم خواهرکن گوش ما چی میگیم که اولین آیتی که از قرآن برای زنها در دنیا برای سطر آمد برای کی اومد؟ برای خانواده رسول الله اومد فهمیدی؟ اولین زنهای در زمان پیغمبر یعنی آیتی نبود برای سطر حجاب اما آیت برای حجاب اومد برای خانواده کی پیغمبر حتی گفت سرهاش نچکا کنه روی پوش کنه پس امروز برای همه زنهای امت پوشیدن موی فرض است موی پوشیدن همین سره کل اعضای سره چی است؟ فرض است یعنی زن سطر دارد به غرض از سه جور یعنی چهره روی دو قد نه کاونا که پامنوک چلیکته بچلیک نه کرانایی زایبای را اینا چکا پامنوک چلیکته Hoje vou pro. Esse é bobolene. Ah, lá, mas vou morar só. Casa morar só não. Canal. Oh, dur. Korka. خب پوچتون چقدره؟ مازه بخونه میخوای. دوم کنی. أنا خالد ابن خطاب دتي أنا خالد دتي قلت وجه بابا برا نوشان دوم التوزيع ولا كذا وجه بابا ولا كذا جدا تو داری خوان ای خوان دادانی بای مخال داد دیو که نباشه مول اصلا مول سه تن پادست روز یا تو تنم یاره نه
اینه السلام بیا پجم بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله يقالك سقم يا خا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هر دارم همین خواندگی شوخ کردن تلاوت قرآن کردن حاصل بودن ثواب الله برشاد کن پیغمبرمون شخصا پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پاک کنار اهل بیت آلین صحابه cümleden otketken atanlar, geçmişten başlatkan ahlimonlar Allah. Allah şu cümleden Allah şu hayrını kızımızga Allah başlanır. Allah cilalarına kabul et. Yaltan kullarını yavrum, kurun kucalarını cennetin atayet ruhuna nişadı Kur'an. Allah'ım bana bu nevaramızga Allah'ım bak saadet bilgin, teşvik, amane, xatı, canlı, seyir, farzan kıya Allah'ım. Allah'ım hayırda basa Allah'ım dini panayda basa Allah'ım. Allah'ım bana şu bugün yaxshi bir yaxshi ayam kunlar bo'yapti Allohim. Shularda Alloh ilk boshlarini Allohim ikkilashyapti Allohim. Allohim sevib farzand bo'lsin, Alloh maqsaddan bo'lsin, Alloh bir-birini hurmat qilsin Allohim. Ota-onalarni Alloh hurmati izzat qilsin Alloh. Hamma hurmatda bo'lsin Allohim. Allohim islom dinida yashab turishani Allohim o'zi nasib qilsin. Sevib farzand qilsin Alloh. Qoli muratab bo'lsin farzandlari Allohim. Allohim o'ylab ko'rib islom dinida yashab turishlarini Allohim o'zi nasib qilsin Alloh. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار